Kaseng ki warep watip kam ka mentdu Pynthorneiñ Farmers and Welfare Producer Organization ni kasngi dahiar Pynyieñ Signboard maham ki ha Pynthorneiñ kam chi benta wo yada ye ki thau rep kam jo ye ka wa mentdu ko man ko pendap penbiang ye em kam yong ki kam ki warem hagani ka signboard da tho ye ki kenten khang percha wo no jhep no khandau wo tongdo wo saithat wo khwe ha ki doi ki hali na do yung keng mentdu hado mentdu lengkhoi blai da khang haro wo khleng do ha ki hali ki doi kamjo ha ka wa mentdu na jrong wo the dawai wela de em ki wale percha ka seng daw dain kuna ko kamwasan hajar hado arphosan hajar tengka ka seng kular haro ko wo e mar chiteng na ka kuna ya ki wa e yutip de wa biang ki sabut da bo ye ni imaham nei daw wa yotlat ki bru wo le ya ki tai ki kam wa da chakta ukho ukba we cha panjet ki hali ujor bha phawa vice president mpf and wpo ong u wa i no jhep i penkai khandau chakiliar wa i benta cheiliang ka wa mentdu da wanra bha ko i e ya ki warem nei bha wa he por wa he da ra lut ko ye ki jhep ki khandau uchiap chapo hali kam warep ong u lam to wa em kani ka wa ye de bot ye ki denjat ki wa he wa sian na chwa ki wa de e pateng ha i nei tei daw de chimkhia nei bha wa da pendap pen biang ko ha i ya ukho ukba cho cho ong u kam wa ka wa mentdu man haro ka wapsa umbam umdi ya ka jwai em kami uba khle yong waro lang nei benta uyada we wo penne pensa yaka hagani ga sngi de em lang le upenchngain rambai president mpf and wpo upentengan kendai general secretary umehi phawa assistant general secretary ukro el periat advisor dailang wa ki manbei manpa hadin wa de Pynyieñ Signboard de em le ka ngo kadem wa chimbenta da waro ki wa em lang ha kani kathau ta jing to wa ni in liang sa yang iyo ngani ga Pynthorneiñ Farmer Welfare Organization ada senya ni senya to ba wa bon ngi jing kam ni kha ki do kha ki kam tam yok ba kho le bon ngi wa khwe wa yes pat yo ba kho da in ta ga da ta kwa e cha yang ni moriu em ni bru ki wa khwe ki wa en khnam kam jo le wa gi pas ngat do chini cha po Pynthor ko wi do man ga wa yo si do ini te liang ko ai bercha ini wala ini kat wa chemi penstom iki to le liang yong i ginong rep yong ga metru Pynthorneiñ Farmer Welfare Organization i da bo gini signboard ne benta wa penjulor ke rep riang i da tho che ini wam hoi li kwe gi ile wa tho wam hoi li kwe da yo wa chemi jing e por stem mok ba khoi daman gua pensi dur ya i da sempat bege wala wan gi ta thoro mum hoi we kila chemi ginu go we do ga wa am trule da bo i kan don ain da yu lu kilang ni signboard wa de ju i por le da tho i kiliang ga no chep ginu go no chep ga liar yong ga hap ga wa am tru ile wa du bu kide kan don wa yu puna no chep i kiliar ga wa ko ga wa am tru da yu chemi jing e da ra ga bistik di bilor waro chali da penjot bilor puna dap ki chep ki jur ga doi ka khap ngayo bon sen op mai e da penjulor go igistier gi kari da jet da pia da pra gali hatori ni te daw te da bakhi ni ge seng na thola thuti kamaling sungut kamara ya em chrup uma da manu ada baisar yong i liju ipor ma ke albarit ite himi ge te ga dur wa i gi nong rep man gi bru go yetli heju ipor to hidu ka di te wa penjulor go gali lengkha yong i kam tam ye ges em tu bat ye ges em terchi go da man ges em daman gi wa gu kontang ku de jo le niam i sen sistem wat nin ge skile da de le niam i gu kontang ge em gu am tu nga kar pa do yi gi nong song snong wa pher gwa koi wa lai ga wa am tu silter u ya him ku ya sakilang wa i kam le ga Pynthorneiñ wa uman go ga wa am tu ko khoi ku saki to uman go jakria u em ge jing yak kit khle i waro tawir ge em tu go em lang uman ge jing kit khle chiruk wa i le kam da em gini kita kicin wale wayu la dam em kam gini ke seng pengki ka wa am tru raman go ka wa am to de go bam wadi ko sa bam sa di
udah ikat ini tahu rep tahu yang lembah em gini gawa im ji bot kadin keti kadin cat ki wahe gwarim kedalai kadin yang ikat kena gwatengan himi ke nong rim wale wahe kamnu rep kamnu riang gini gawa depan dap pen biang ke ijai ko him kiai bah ite wa yo bam yo di leni tahu ga bah ini em gawa am tudu yulutio gawa am tudu luman go gawa kama mi kena senong mi tudu wagas em tercilai ko dua poi ko sa Bangladesh uman ne ko wakoi ka tingir yuyi ko ukendat ukenting la em ge wachon ge bisni la em ko penjet igani ke signboard le i yong bru i ko se ne ni riang ge sen i wom yi di yaklam yi yang siaw longo ini kes em terus sakini waro la em wale ini tok kau ti waro ite nga dini ke tien kejak ai ko ble pi waro